krenula sam na crossfit zato što voliš da treniraš. Znači, volim da treniram, imam super trenere, tako da. Došla sam tu kao potpuni neznalica. Dvije i pol godine kasnije postala sam ovisnik. Uvijek drugačiji i nikad nije dosadno. Ali sam došla da probam i da ljubim. Dobila sam super raju, dobila sam dobru liniju.